Hamren arong sopia long drugs ke chopen HIV AIDS akeso kangdang pen kachepajok jiaphan bike rally ki bipon. Article 244A ke hang asong ke ong tu ong amat Karbi Anglong arat ke pang thekdun thekhea phu karting hangju. Banghini drugs abeha klem bangatum khatkati raikom saikheriding kachingnang. Hello, I'm Jared Bepi from Langne TVS Automobiles. So we Langne TVS are excited to bring you happiness and surprises in which with every purchase you'll get a lucky draw coupon and get a chance to win an amazing gift, and along with that enjoy 2 free helmets to keep you and your loved ones safe. And yes, a special gift hamper is waiting just for you. So come celebrate with us and don't miss this golden chance. And do visit TVS Langne Automobiles, which is located at Berla Difu Manja Road opposite to HP petrol pump. So we at Langne TVS are here to make every ride more joyful. Thank you. KarbiAnglongLIVE Karbi Prime Time abirta ang ton pen arjuponik tha. Drugs matiara ki gecho ke khang thek pamiji aphan hamren rong so pi cherok tok ara thurpak pen bike rally ki bi ke pache thang. West Karbi Anglong Hamren District Hempia long drugs ke cho aphai akili kilit pigajok NGO klembang photum pen ke chenglok KSA West Karbi Anglong Mahila Samiti Jojo Chulang Tuman Parta Utu ka chovek chota tum sitame ame thang sai chibi kok pen pini task force for the addiction ke patir pia long ong tum manpeng ke dotum ame thang bike car utu jang thu chethai dun si Hamren rong supiang kang pachjeng dun pen jasmet drugs ke cho ke pang ton jep an parta HIV lapen AIDS akiso ke pangdang rong le der ji aphan ke thurmi ove ari sonim sodum drugs ke chotum aphan ke khang puthak chirok to asike pipong labang soja make deng along Karbi Anglong Autonomous Council MSC het sing rong pharpen bike rally dam dia prang flag pangjar dun si ke ongdung song party lapen dhoro malam chipu pe pin pen hamren rong supiang kang kilometer thongkep so se ja bike ke vek pachjeng pen drugs ke cho ke khang japan hang terampon Halapu West Karbi Anglong Mahila Samiti tumsitame chingrum si jaseme drugs ke chopen kaluksan khelongri aphan ke na hoka puthak WK DMS amipi renu tisopi pen namthe jaipon pini lapu an rachetu pet pen drugs aputhak bike rally ke padu along hamren ong supialong ang tan pen ke wang ke cheki biatum kachitu dun kavidet ke manghumi me lapen drugs hamren ong supialong ke wan long varet ke beha bipar ki klema tum pen si jasemet ke wan puta chirok tok arar tum pen akoi pi mate hadak havar sitami red zone sonsi pachitang ponlo na pen lake dili ki pupon gali lake dak medical atum pen si penan laso lang ponlo lasinon laso long hamren girls high school along sitami tadak bang ponlo la pen sotasi rainbow home adam pro anparta multi utility building along si ladak armu chejeng laso bike rally pedopon hamren pen danieling hi Karbi AnglongLIVE Non malom Karbi Anglong arlo rong sorong bot arat kache than prai alam the kopilo pulotang te racharia song ke senga wur ki thora lam lapen Karbi Anglong pen dimaha saw arat akar I article 244A mat hemprek ke hang asong ke ongalam le arju jete karju jiala mamatsi ave Bonta kumara song tumlo Karbi Anglong pen dimaha sawara phan ahok pet a hemprek ke wan pg Langdam lo protang te Karbi Anglong alo hampang song bandang lo racharia song tum do an sitame hemprek ke hang asong sai de lo nasom thot si Karbi Anglong alo nonomat langdam protang te racharia song nangki ong lasom si Congress ASDC CPIML ASDCS AGP NPP IPP pendang lo non Karbi Anglong Autonomous Council ki chari bom BJP song na penan parta APHLC aro angbong FHASM na penon hejong chitini phai near keparni amahang ke pathek racharia song Hill State Democratic Front pu
lipai amahang pathek tanglo kedo an rachari asong atum stami asong tinatum kachipu abangke nitum henlo ahok pera hemprek ke hang asong lo pusi chipu ponentilo ahuri si hemprekamen pen ASDC rachari asong atum KarbiAnglong Thomas Council along chari pontang lo bang sopi Congress rachari asong atum stami KarbiAnglong Thomas Council pendang Dispur Delhi palong thom setami non kechari bom BJP asong atum asong tin 3D mate aphu ke thom a train si pachejeng pondo bonta KarbiAnglong pen di mahasau araraphan hemprek pipon thek thedarlo lason thot si non BJP rachari asong atum stami 3D mate aphu ke thom a train si pachejeng bomlo ningkan krep ho pleng ji dok doklo komantu tong KarbiAnglong pen di mahasau arakar ia hemprek kilongji nelakinon put anta matha ponun edera son si dolan halapu APHLC racharya song tumstame nonomat asamangkang pi jakong ki thinai regional racharya song protangte APHLC tum henlu pusi hokpondo bangso APHLC racharya song tum kai ke setame 6 schedule abang pangtang nang ji pura mangpondo nason thot si non puthot amahang ke thek racharya song mate HSDF tum lepai 6 schedule pangtang nang ji pu ningje pon thulilo la sojo KarbiAnglong arlo ke do rong sorong bodara tuma bangke manghumangram erason si nang mandatlo athe ahok per hemprek ke ham asong kumat lo pusi raratum metha phan charjuring tilo KarbiAnglong arlo lapuan racharya song ke ongang bong raratum kupilo ke matha kumara song phansi jakong ki pidun po latanang nak po ke matha angbong raratum kachipalong dun atumta dolo athe ahok pet nonapo rat ke matha bangke pini kela soa song along dunpo sikai sibak chepalong dunpo napen pina babang ke hala soa song along dunpo ladak ta sikai si chepalong dunpo hilik nang lelitik ana bangke elong dunchot po mu vote ke jogo hura bangke matha rai po pust atunsi ong munaklo thik racharya song tum ami thanga le aphan hemprekamen pen ral thengno kaning je damason si raratum stami racharya song thengno bangke neta BJP neta Congress neta APHLC neta HSDF pu kachekrong dona thap atumsi ke ong ke theklong news report KarbiAnglongLIVE kedam tang chiti ni phai krehini ajo por phai kebramini thongkep apor malom khatkhati police station ke parlo karagau naka checking adung balijana long raki ahormu mate drugs ke jor abang phu khatkhati raikom saikhere deng kachingnang chega bang phu tumamen lake Abhishek Tafadar apomen Arun Tafadar ahem Netaji colony Dimapur railway station adung lapen inut abangamen lake Snow audio apomen Kalitang Robert audio arong Duncan Basti Dimapur Nagaland sorpusi pangthik ponlong kachingnang chega tumalong pen drugs kilong ponke hompo sada timma longsi thapjoy kadukavya drugs gram hinira tokbor pli troxi ando pusi khatkhati police atum pen pachini ponlo nonomat ahok peralam kilong japan khatkhati police atum chipar deng ponsi birta kirip pona hut anke lamthi arju pon bomlang kunat pen si kiwan na pen kunat si ke ponji na pen ador ko an duji pu arju pon bomlang Sangti dipen project terang KarbiAnglongLIVE KarbiAnglongLIVE kelang arada tumaphan isi abirta nangwan pilo labang so birta lake non ki thurmiao ovi kimia tumaphan jismet akinang sot vorenga varsai ka viatum ke chokama mo mate business mate sai kati ki penta thedunga le ilitum long ponchi labang so birta lake radasai klembang phu sanjai timung pen chipatir piponsi jengkha bihenrua long indigenous agriculture farmer producer company sai hem inpu pondo la so long pen thedunga le chipalong dun thekjia phan chirok tok ami tami paduponsi mielong ex director of research pen Dr. Gerit Hazarika pen kedanglo pinangan ki thekiding tum tame chitong dunsi bangso company pen ilitum ale kilong je putha rara phan klardak lam thi than pondo tangte labang so industry long pen ku pipia son si litum ale ke longjima lapen ilitum ku pipia son si katiki nangjima rara saitem bang phu sanjai timung pen than pachini lo
la pen la so indigenous agriculture farmer producer company pen jasimet ke tharmit han so la pen golmoris koson si katiki nangjima la pen ale ko an si kilongjima pu thaksi rar phan klar dak pen than pachini ponsi ardi dojot pen bangsu chirok tokmi pachun pondong ro तुम साइड चिटी की यारा तुम इदु के ला पेन सेंग लो ले तुम कच्ची की पेन आले कच्ची लोंग जे फान ला पेन कच्ची की पेन आधर कच्ची लोंग ले पेन उठोर आधर के मी कच्ची लोंग जे फान पूरा ले तुम लबांग सो के नांग पेन पिनियर ने आन ले तुम लदार लबांग सो इंडिजिनस पीसी पेन कमत हपोन ला G2 इंडस्ट्रीज मते जिंजर पेन हांसो पेन फार्मिट लबांग सो processing unit mate ke cham pen ke phla pen kapa kreng labang so unit nilitung piniang dengan ke ningkarong pen ingku ponlong lo kasi KarbiAnglong rat la pen ke litung KarbiAnglong kaddo kabe site ki ara tum phan isi kachuning ri kang tung la puloje na litung ta pening pen bang ke hanso pen permit labang so tiki ponlo pulotang ke nilitung ahin pen ador me sen pen nilitung long 1.1 long po la pen ke ilitung KarbiAnglong arlu 10,434 square kilometer long leto labang so along pen 90% along lege tum khali sidola la si aphan ka tum dongkam kam pen wiki be KarbiAnglongLIVE loke charle hin la pen Karbia khai kidu kisungalong karjabdun thipji aphanpura All India Karbi Students Union asong kedam tang surihini ra kritrok aningkan mahang pathek ponlo halabang so arni pen ingtang kring pen cyclem bom wang bom ason thotsi anso se All India Karbi Students Union asong ajakong kachipang tangji aphanpura bangphugimi dengponsi karchopon Lasom se chitia chikloni phai krek thom phom tiani ada por phai sir ke ba por pen Karbi People's Hall dipu taralangsu singmir jeng hol along bangphu kimi ke dengla pen kar chome ing ni ponsi ardi doklong alam thi chingki chethan si bidi sore chipi pondo Mei phu star son ti so chunbang mensing teron pen ke chari pon bangphu kimi ke dengla pen kar chome long ka duka ve bangkri sir ke batuma phan All India Karbi Students Union AI KSU asong ron teng pen deng pondo Mayalong aluhiaman pen ex KLNLF and KRUF chairman Pradip Terang PDL Karbi Cultural Society KCS Amephu humsing bela pen Karbi lo Charlie Song Amephu barim thangsing timong atum chitong rinsi mission pen bangphu kimi ke deng la pen karcho ame mission pen pachun pon Students Union lagi nilutum students organization lo lagi nitum Karbi lo Charlie ausumar tumhansi Charlie tumhansi tum pangjok pipon lo laki ladak KarbiAnglong pochot ke India kanga loke Charlie Karbi tum dopi halat tum pede tum connection ke wan thakji phan unity ke do thakji phan hada kisung ke duk ke boy di hal halong sami tum kachini don jia ja kong ke longji phan pelang tum ke chira bra pe jia phan se tum la bang so song pe man pon lo la pen la ke la phalan chota li tum Karbi ham phang phan sila bang so song hang pa thek lo la pen ke article 244A KarbiAnglong arat ke mang kar inaya sonong sami tu mahin pen ke lagi fully support lo la pen la so patha ke ni tum ke la KarbiAnglong rat ke mang long ke ni tum kai kira tu Dipu pen Govind Tiso KarbiAnglongLIVE kedam tang chitini phai cricket homer ni pen Difu Golf College Pathua Klamalong hini aphong Karbi Cricket Knockout Tournament surihini rank kora pho kicheng Cricket ke pathua ning ke hang ariso atuma phan kangthur ponji aphan akimang pensi labang so ke pathu ki bipon East West United Cricket Club KarbiAnglong tumpen patir PC chitini phai cricket homar ni pen hiniang deng Karbi Cricket Knockout Tournament ke pathu pangcheng ponlo Laso ke pathua long kaduka ve team thong ke brahini an chetong pon na pen men ka chathap tang atim atum antame mi phun me at pen ke pathu pon je phanta tiri kamatum pen pachini La pen abang su tournament along ki hai tuma phan tangka sui thong ke la pen trophy na pen adun thuang deng kachepale atima tuma phan tangka surin ko la pen trophy ki thipi pedolo puta pachini ponthu Labang so ke pathu ke chengarani aluhi aman pen angtong ti kathar phan chupha ponsi ke pathu hongjai ingpu pidunno La pen KarbiAnglong ari so jang tum tami mithang au ka prana phan chemathara pathu parongro ahin ke paprang dunangji akinang soralam thi thanpon non akaya hut
จะเสม็ดละไอ้บางถูกพูดเป็นกับปัดชุลประสนงานปีกับปอดบางก็เลยกันนั่งสดเลยเทนนลงบางทีจะเสม็ดละดิจิตอลละใกล้ผมมาโมบายโฟนลงสิจะเสม็ดกับปัดทุกองเสร็จแล้วนนสนละสนไอ้บางถูกพูดเป็นphysically ada kepat sok lam nong kili la person bang kang arab pohon bang ka sona kana sodlo non thek lo jak obi kimi tum ta penal ke wang chu do kang kepat so barim tum net kadilo obi kimi ta nang bar lo se lipi gelam lo la so aju tang bang ta akanang sod la pen munit kacing ki kacethan ke dampri na ni hithi kula dong chetong lok kacing ki ka brek pen non da kepat suak lam long nang chetong tu dak ta ka brek la si dak nang chetong pen cingki chethan ni tumang bong la so ku kachimi thui pan la so relationship building lo si pen bang la so kachimi thui pan si akanang sot si nil tum ke mang pon ke cheng si ba ke first edition non second edition pachun pon thulo nil tum kadok ave pathu atim ateran ton nang cherap do na cheto don pen si nil tum ke mang pon ke la lo nil tum KarbiAnglong ang kang ilitum mena khai tum ka pathu ka pachi hung poniเป็นปัจจุบันนี้แค่หางตุ้มวัยเพชรละตุ้มอันตามนิลตุ้มอันสุดเสียติมกับปะองปนีมาเตะเพลย์กับปะองปนีปุ๊บนิลตุ้มนิ่งหางคนละเสียIMตอนนิลตุ้มIMดูละ News Report KarbiAnglongLIVE Nijang KarbiAnglong lakhahini Amri constituency ke parlo GTA Chikloni Phaikre ke Thomani Birsinki Tinalum Rongman Pia Klamalong Congress Rachari Asong Atumpen joining Ajay Mek ke Pamanpon Pinpur me MLA ke liknang te bok bom wang bom asonsi KarbiAnglong arlo Rachari Asong tin atum setami amithang asong ka chepahai ponji aphanpura dode sangse kai ke amat my meeting ki bi pon asonsi thek ponlong Lason taksi Congress Racharia Song Atumpen Pusitami Amri Hawar Rongman Pia Klamalong Amri Mondal Congress Committee Ben Pater Piponsi Mass joining Ajay Mek Deng Ponlo Lason silabang so mass joining Ajay Mek along Aluhi Amana Peng Pen West KarbiAnglong District Committee Amai Phu Astining Hi Abarim EM Assam Pradesh Congress Committee Kongchun Bang Ashok Teron Assam Pradesh Congress Committee In charge West KarbiAnglong Prasanta Kumar Mahanta WKADC Vice President Jatiram Pator, WKADC Vice President Rup Singh Bongru, WKADC Dilip Singh Hanse Treasurer, Surjo Bordoloy, WKADC General Secretary Jenison Teron, WKADC VP Robinson Ronghang, General Secretary Amri Mondal, Devinson Timum Atum Pen Chenglok Penangan, Songalong Klem Dam Rapet Atum Chetong Dun. Labang so mass joining Ajay Mek Deng Ponalong APHLC BJP Lapen ADF Asong Pen TOC Bang Parohini Ra Bang Keba Bang Phutum Amithang Asong Aphan Ning Ka Chethe Ka Videra Jok Congress Asong Atum Ke Klem Kedam Ke Mi Ke Thek Dun Long Si Labang so Ajay Mek Along Chepa Ok Dun Rinti Lo Ke Ong Dung BJP Along Ke Do Prong Adat Atum Congress Racharia Song Along Ka Chepa Ok Dun Thuji Angring Klang Thuji Pusi Pherangke Theng Nolong Rat Atum Pen Pherangke Along Chethampong Lapen Non Gewangji Dr. Habiteron Aphan BJP A ticket Amri LA Pen MLA Ang Hoi Pi Pusitami Amri Hawar Pen Ke Congress Si Highway Ji Pusi Rongara Atum Chethanrinti আমাৰ এটা বিশ্বাস আহিছে যে আমি 2026ত আমাৰ এই সমষ্টিটো আমি কংগ্ৰেছ দলে জয় হ'ব আৰু ইয়াৰে মানুহখিনি যিখিনি আমি মৰম পাইছোঁ বিশেষকৈ মহিলাসকলে ওলাই আহিছে আমাৰ কংগ্ৰেছ দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ আৰু সেইটোৱে আমাৰ কাৰণে এটা বিৰাট ভাল সাইন যে আমি 2026ত আমি এই সমষ্টিটো আমি উদ্ধাৰ কৰিম আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ বিধায়ক এই সমষ্টিটোৰ পৰা হ'ব তা ৰাইজৰ কি আশা কিবা মেছেজ দিব কিবা আছিল নেকি ৰাইজৰ কথা ৰাইজেতো বিজেপি দলৰ ওপৰত বিৰাট মানে তেখেতসকলৰ খং উঠি আছে যে তেখেতসকলে ইমান দুৰ্নীতি কৰিছে আৰু আমাৰ যি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীবিলাকৰ যিবিলাক দাম তেখেতসকলে দিনে দিনে বঢ়াই যাই আছে আমাৰ ৰাইজৰ চলিবলৈ বিৰাট অসুবিধা হৈছে আৰু ৰাইজে এটা পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে Jinthong Pen Hemari Rongphar KarbiAnglongLIVE
Kiram tang chiti ni phai cricket hom arni kang sampor phai foramini thongke ba por malom hanjang langso sports association pathu aklamalong ingdeng pli inter MAC cup football championship serini ra inkora pho ki pathu ponjia phan hanjang langso sports association ki pathu aklamalong sarupathar MAC la pendiopani MAC atum angbongsi football pathu ponpo lasonsi sarupathar MAC atarang atuma phan MAC sang pikadom terang piari deng pensi akimia jersey akimi ingpu ponlo alang lilong kachera pachito dun KarbiAnglong Autonomous Council board chairman Silarson Rongpi Rajen Rongpi and Komal Be Bisnu Lekthe Ambika Rongpharpi Jun Timungpi Kasang Bipi pen ke chenglok ke thekiding atum chetong dun si RDP dun KarbiAnglong Autonomous Council MAC sangpi kadom terang pia hin pen sarupathar terang atuma phan aning pathe dun kerem ke hai ke do Uwai phit sita mesen pen le football pathudun tu uthan pachini pon. Kidam tang aning kan ke final le dun detlo sita pining aseng kana bang ke mesen pen pathudun ra final ang deng anta chipali dun non puta than pari dun tu. Sangti hidi pen presenterang KarbiAnglongLIVE. Hamren Habe Dengja Sports Complex along si Ingdeng Thongke Braketom Zonal Karbi Youth Festival Talon Ponjia Phan Hawara Mai la Pentirika Maya to Mesen Penjamek Kapachun Ponjia Phan Chingi Chingwai Jamek Kedeng Pon Hawar Karbi Risonim so Ronga Jemate Zonal Karbi Youth Festival Ingdeng Thongke Braketom ke Talon Dunjia Phan Chitia Chikloni Pai Inkorener Kepen Cheng Ponsi Tre Chikloni Pai si Surihini Ra Inkora Po Nipli abaha aliralon kipipen ketalon pon jia phan pusi Karbi Cultural Society tirikama hin pen pangdak ponlo. Labangso Zonal Karbi Youth Festival ketalon along arsigjit aseltin atum pen kachisik chedang lapen kinangjia sonamung do anking kichingwai petepsi ingsamjin pen mai pechekak ponlo. Hamren West KarbiAnglong kado weli tum chini lon district headquarter pena asi kanwang son thak thak pining tame Hawar Karbi Risunim sorong ajela masuk Catalonia pan non kewangi taring coroner cap korosir cap hong cap lapen taring sian si pinidak kado we Zonal Committee mai pu lapen dak Hamren thegre se lapen jutang aching hona songya tum penan ching wai pon lo Hamren pen Daniel Inghi KarbiAnglongLIVE. Tang te pini Karbi Prime Time Birta ke lapan si kang ton paniklo aju kimi.